Кога алепаше џико Ерусалим, алеко Витфагија узи Маслинова гора. Тогаш у Исус бичаѓа дуе ученикон вакер гјалинги. Џан кога сојтано анголтуменде, одори каракен одма панли херни хем тикно хер олаја, правилен хем анелен манги. Ако некој вакерла туменге нешто, вакерлеске, потребно тале господареске, одма га му келе. Од овој лоза да ти спомне плес о вакердо преку пророку кој вакерала. Вакерен лаке е сионско чајаке. Екетул цароа вола узитуте, кротко хем бешела ки херни хем хер, тикно ехернакоро. Ученике геле хем керге сар со заповедни гјалинги у Исус. Анге ехерна хем етикне хере, чиге упроленде пумарешија, хем ов бешла упроленде. Повише таро народо бура керге плешија кодруму, а ја вера, чи ненајне гранке таро кашта хем бура кернајне кодруму. И гужва која джаласине анголесте хем пали лесте вики ненајне вакерибаја осана, Давидескере чавески. Благослови мотано, која вола е господареске која на осана ко учипа. Кога куѓа ко Ерусалим, цело дис копре вакерена сне, кој тано акава, о народо вакерена сне, акавајтано о Исус, пророкотаро Галилејско Назарет. У Исус куѓа ко храми палдиња саринен, кој кинена бикинена ко храми, па превртиња остајла таро кула со менено паре, отезге таро продавачија глубенгере, вакер гјаленге пиши мојтано млокерка ол вакердо кер молитваке, а тумен кергенле пештера башио разбојниќа. Алелеске короле сакатија ко храми, саскергален. А кога о првосвештениќа о книжниќа дикле очудија со кергјален, очаве кој викинена сине ко храми, осана Давидескере чавеске, холанге, вакергелеске, шунеали со керена лафија кала. А о Исус вакергјаленге. Оја, зарем начитинген никогаш, таро муј е чавендар, тикне максимендар, спремингја песке пофалба. Уклален миклилотари дис ки Витанија, ракергја одори. А кога тај судно дивирална песине ки дис покалило, дикла смоква узодруму гело джилате, ама нараклан ништо килате. Освен листија, вакергјалаке, отакана теновел плоди тутар довек, смоква шукили одма. Кога учениќа дикле одова чудингепес вакерге, сар шукили смоква одма. О Исус одговориња, џаче вакерава туменги, ако и си тумен вера, на сумни не на тумен, какере насам одова со улое смокваке, него ако вакерена кале планинаке, ваздетут акатар фрдетут ко море, као вол, сасокаруден ки молитва вераја, кадовинен. Кога Исус ало ко храми, алелеске, џиготе поучинела сине, о првосвештениќа о народна старешине вакерибаја. Саве властеја кере одова,
hem кој дењатот одеа власт. А Исус ваќе јалинге ко одговор. Hem медака пучавту мен нешто, па ако вакерена манге од ова, медака вакеравту менге саве властеа керава, акава. Котар сине Јоване скоро крштевајне, таро небо или таро мануша. А ола размислинге ки песте вакерги. Ако вакера е таро небо, ка вакерла менге соскена поверен генле тогаш. А ако вакера е таро мануша, дара е таро народо, соске сари не рачунина Јоване баш и пророко. Hem odgovor engeleske Isuseske vакерге наџанае. Вакергјалинге хемо ниме наете вакеравту менге саве властеа керавакава. Ама сарди ќолату менге. Јек ману синеле дујчаве па алу зако првен вакергјалески. Мочаво џаем кер бутијав диеко драка. Ово одговорингја на мангава. Ама после пело пишманием гело. Алу зодујто чавоем вакиргја олеске да исто агјар. А одговорингја, џава господаре, ем на гело. Кој тароду исполнинге даде скривојла. Вакиргје опрво. О Исус вакиргје оленге. Чаче вакиравату менге, о цариникја, ем облудникја, ка испреварненту мен е деблеске ко царство. Соске о Јован алу зату менде, пало друмо е правдакоро, ем на поверун генле. А о цариникја, ем облудникја поверун геле. А ту мен диклен, ама на поканген ту мен после, зада те поверуненле. Шунен јавер парабола. Синеек домакини кој садингја драка. Заградингјален живограда е, ем ранла дупка баши мечи баске од рака. Градингја чуварница, ем денгјале, кикирија, е земјодоцонге, ем гелопеске ки јавер пув. А кога алопаше о време е плоден го робичаѓа пле слуген, ко земјоделција за да те кеден олескере плодија. Емо земјоделција старге олескере слуген, je kemarge, a јавере мударге, a јавере лелеле баренца. Парен бича јавере слуген, повише таро прво, ама хем оленцар керге исто. Најпосле бича јале киленде плечаве, ма кергја каладжан таро млочаво. Ама земјоделција, кога диклечаве, вакерге машка песте. А кавајтано наследнико. Ајдете му дарале, ем те присвојна олескоро наследство. Ема старгеле фрдингеле авритар од рака, ем ударгеле. Кога кавело господари е дракенгор, сока керел ленге одоле земјодоцонки. Одговорен гелеске. А кале била чеманушен о бедно ка уништинелен. Отан е дракенсар каделен ки кирија јавере земјодоцонки, кој каденле лески оплодија ко право време. О Исус ваке ѓаленки. Зарем начитинген никогаш ко писмија о бар со отфрлингелеоци дајра, оволо аголно бар. Таро господари, тано одова ем буд чужо тано англо амареја ќа. Одолески вакеравату мге дека каовел тумендар лендо е девлескро царство, ем каовел дендо е народоски, кој канел олескере плодија, ем кој ка перел упро од ова бар, капхагел пепес, а упро касте ка перел ов,
ка здробинеле. Em кога o prvo sveštenike em o farisea shungeo dola leskene parabole, halile дека керала лафи башиленки. Em дикенасните астарленли, ама даранасните ро народо соски рачунеале баши пролоко.